dato. Nas misas da catedral sabedes cal foi a asistencia? 4 curas rezando, 4 curas confesando, e un can incontrolado levantando a perna por floreiros, bancos, en sedes da Santa Madre Iglesia. Un email recibido na Santa Sede, enviado por el correo gallego para denunciar todos eses feitos, é o que fai que estea eu hoxe aquí, para poñervos en paz con Deus e para que entredes outra vez polo ar. E por que pasa todo isto? Por facerlle caso a ese farsante, a ese maleducado e impresentable do apóstolo. Falo do apóstolo de mentira, xa me gustaría a min atoparme agora mesmo con él. Pero tamén por facerlle caso a este meco moro agudo. Afortunadamente xa ven a Cuaresma, así que xa vos podedes ir preparando. Se deixades de comer carne, se deixades o alcohol e o fornicio, se vos flaxelades, se donades cartiños para a Santa Madre Iglesia, se defendedes o que defende el correo gallego, se defendedes a familia e a unidade de España, seredes perdoados. Pola contra, se non facedes isto, iredes a arder nas chamas do inferno. En cambio, para o meco non hai perdón posible. Eu condeno a este meco mouro agudo por libertino e lacazán a morrer queimado nas chamas do inferno. Cantade comigo: Feijóo, ten piedad, Mariano, ten piedad, Feijóo, que o lume sexa con él. Compre baixar este monstro do balcón canto antes e queimalo, non sei a que agardades.